Mai ka huay na tamitun channel karu laudaray. Asay July 3 na charok kum singay na chuit na charok. The gun female Tamanglong local newspaper king in Sam the call. Infal July 3 na pungo. Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan Singh Rui Kanto Sabul Village Infal West Khao. Kuki may nun rui kai mai intaw laukan may bam guang tang na saw laukan the kum na government rui that lupat inbu ma kan security law inbu pani the na sa kane CM rui kanto sabal guang kan may khautai kai charuk mai intaw laukan may tai kasiam thau dat na bam may ta saw laukan ni kum na Manipur dai thau khang chu sang mai ka ge nai bam the na sa kane mi tong area khau infrastructure education khani healthcare gai inbu thao khang chu sak mai ke ke nai ba mi khani community nun ka khau lum mai ka khan kai kari thai mai khani khat khata ma chuang kari khang ke ge nai bam thi tu na sa ka ni Chief Minister thelai na state government with national highway khau community koi free movement nai dat khang tan ran na tan bam thi Manipur khau ka lulung kum na chu sak mai nai dat khang chu mai high administration tuang imthuk mai priority subam thi tu na sa ka ni CM gongkan me khau tai kanto sabal Village Development Committee, local Mayra Paibis Khani community clubs nun re security inbu na laukang khani local issues nun zawgut laukang memorandum tikane kanto sabal high schedule caste reserve Sigma Assembly constituency bangkhau bami mi da khau MLA H Dingo Singh thelai na state government rui Manipur khau chu sang mai han gong dat khang steps azu labam the tu na sa kane kumna nam mai koi re government jong tan ta ma chong laukang sang hoi kane Infal July 3 na pungu Noni district lung khau nai mai kuki mai kai luang tai khang khani lenglong ta mai lun thai mak mai nun roi mai intaw lo kan the longpi area khau nai mai nam kanai tai July 3 na pungu tingzen khwang nai jang khau mai intaw lo kan chungi mi tai infal khoroi kilometer rikseru ngapadai daudu mai bam khau we Nam ana khawlung ba mai nun roi ti thai kan mai khaw tamai round kanai ka thupni kap kan mai khwan chuwi tu na sa kani tiki tai khang khani lailong kai long tai attack su kan mai tai thau ri chu tu mai thai in than mak ba me mi da khaw KIM restatement di pat kan mai khaw NSCNIM le chuf ke ri tu na khoi ti kane Guwahati July 3 na kathum Adani Airport Holdings Limited Consumer App Adani One launch sukan metang buru lung khau member millions pangu tang kan the Adani One hai India khau rai liang mai integrated airport loyalty programs akhare mi hai AAHL ri zawsit mai state channel khau nai mai airports khau sin suba mai app the mi tung app Croatian ni ta nu we shopping dining dong rewards ni redeems nu we khani by mai airport services goi tanu khang kasiam lau mai app akhare Adani One hai airport journey ti chiu lawe khani passengers re ramliu mai kan kha rewards ni ti inphang lawe mi tong app hai flight re ingin katup mai nun khang kadaw cha mai la taw kai ba me AAHL spokesperson re ti thai kan me khaw tingkum Sydney tangma khaw million pungu members tang mai hai Adani rewards khang Intuk my milestone akate intaw tu features kathan introduce supni the members benefits tigai kupni the khani passengers nun roi AAHL managed airport kaw kadaw cha mai la taw inbu khang tan inbu na tan puni the tuna sagani passenger goi roi Adani One app tong Adani rewards tun tai mobile number law na puat liu megan khaw points in phang nu puni kum na transaction goi khaw rewards la taw puni tuna sagane seasonal campaigns Diwali Winterfest Summer Carnival kaniu kaw exclusive offer in phang pani na statement the rate thai kane Sanapati July 3 na pungu Dola night Tuesday jingbang nian mai kan khon skill minute kanai jang khaw ri ka haw na Sanapati town khaw naga mai mob re Assam rifle gari mai raw kan the mi te social media khaw naga army camp Oklong village khaw nai mai hutrong Brigade Naga Army Headquarters ta Assam Rifle re attack sukhang subam thi tuna inphang kan metang mob nun rui lungpom na protest ka hau kan chonge social media ka message tipat gai kan me khaw member goi ta town traffic point khaw gwang kariu khang kabai kan chonge mansai gwang ka doi gai kan metang Assam Rifle COB biak ta gwang gai kan chonge kumna oglong area kore Assam Rifle ta withdraw sukan demand sukan chonge protest ka ta re COB ke dang khaw Khamlaw mai auto car mai raw kane khani mi tong dang khaw nai mai waiting set ni sura law kane tuna cham the ri ti thai kane ka ge nai me cham ti thai pat mai
Office of the Old Tamanglong Auto Association ที่ไทยไม่มีไฮรีกันดีไม่กวยเขาที่ไทยละเวสาไม่ทู Old Tamanglong Auto Association Joint Meeting จะเรียกรู้นะคะจุลัยกุมสิงในนจุยนจรุกนุงไฮกะเกนายไม่ลำเขากระเพียนาเรดไฮเตาตัดบ่ไม่เขารุยไกนุขังกะไลเล่าไม่จงเทให้คิวทูเตาตัดบ่ไม่เรดดังกาจุยเขาเรดังกาตำรู้กูดัดเทกันดีไม่กวย recuperation ที่จุยแล้วปุ่นนี่ไม่ขังตาจังหวยปีตัวเงเท่ากุบไม่ association เขา registered สุเล่ามักนาเท่าบำขวัญนี่ไทยใจมิลุงเขา registered สุเล่าโทสุมักจงนายไทยก็รู้เขา joint forum reaction ลาเท่าปุ่นนี่เท by ดิหุลุงป่าไม้ secretary ไงฟุลุง convener Old Tamanglong Auto Association National Institute of Open Schooling Study Centered Christian Model English Higher Secondary School Tamanglongมีไฮรี general information สุนะ public exams กุมสิงในนจุยนจะใน April เขา class 10ค่ะนี่ class 12ถ้าเรานี่ไม่นุนกวยขัง admission ไฮเตาละเรานะบัมเทเท่าปุ่นนี่ถ้าเรานี่ไม่ค่ะนี่ qualified สมัย candidate นุนโดย office R เขากวงinquire สลาวนุเวมีไต Monday to Friday เล่าทวนควงรู้เขาเลยติ้งเซนควงในเงิน inquire กวงสลาวนุเวค่ะนี่ pass out learners กุมสิงในนรุนจะในคือกลุ่มสิงในนจุยนปงูลุงเขาถ้าเรากันไม่นุนโดย original certificates ได้ July กุมสิงในนจุยนจรุกลุงเขาวงลาเราหนุเทเท่าปนี้วงลาเรามักไม่ก็กวย study centered ด้วยนะกันอยู่ตรง documents misplaced สมิตรงไหนไทย responsible ลาเราละเกอินบูนะไทยเรานี่ไม่กวย read 948522846 เขาอลัมเราหนุเว by coordinator NIOS study centered ตะแมงลองตะแมงลองติ้งนายล้วนด้วยหลวงบุตริกรุนจรุกกุมสิงในนจุยนจรุกเล่าชวนติ้งไรนายเยกาลานหมวกนายเยติ้งสินนายเยสิงบังติ้งไรนายเยด้วยหลวงบุตริกรุนจะในกลุ่มสิงในนจุยนจรุกเล่าชวนติ้งไรนายเยกาลานติ้งสินหมวกนายเยสิงบังติ้งไรนายเยไม่คือกวยนะกิ้งจุยในกิ้งเราไม่ขังตาทวนกูไม่อินดาวิอาศัยกันทูจอมให้เขาเริงงานเราเทอินชวนควงรูมาคายเกเมกันรีกิ้งอินซับดลโคชวนกูเท